Днес искам да говоря за една моя голяма страст, meccanicните часовници. Oggi voglio parlare di una mia grande passione, gli orologi meccanici. Днес всеки може да види часа на телефона, на компютъра или дори на телевизора. Oggi tutti possono vedere l'ora sul telefono, sul computer o persino sulla televisione. Поради тази причина много хора смятат, че часовникът вече не è необходим. Per questo motivo molte persone pensano che un orologio non sia più necessario. Отчасти са прави, in parte hanno ragione. Смартфонът е по-прецизен и предлага много повече функции. Uno smartphone è più preciso e offre molte più funzioni. Тогава защо да нося часовник? Allora, perché porto un orologio? За мен механичният часовник не е само инструмент. Per me un orologio meccanico non è soltanto uno strumento. Той е комбинация от занаятчийство, инженерство и история. È una combinazione di artigianato, ingegneria e storia. Това, което най-много ме очарова è механичният meccanism на часовника. Quello che mi affascina di più è il movimento meccanico di orologio. В много малка кутия има десетки или дори стотици компоненти, които работят заедно. Dentro una cassa molto piccola ci sono decine o addirittura centinaia di componenti che lavorano insieme. Без батерия, senza batteria, без elettronica, senza elettronica, само с пружини, зъбни колела и натрупана енергия. Soltanto con molle, ingranaggi ed energia accumulata. Разбира се, съществуват и кварцови часовници. Naturalmente esistono anche gli orologi al quarzo. Нямам нищо против тях. Non ho nulla contro di loro. Те са прецизни, практични и често по-евтини. Sono precisi, pratici e spesso più economici. Но механичният механизъм има нещо различно. Però un movimento meccanico ha qualcosa di diverso. Има характер. Carattere. Много хора ме питат, защо да избера механичен часовник, след като телефонът показва точния час? Molte persone mi chiedono perché scegliere un orologio meccanico se il telefono mostra l'ora esatta. Отговорът ми е прост, защото механичният часовник не е съвършен. La mia risposta è semplice, perché un orologio meccanico non è perfetto. Дори най-добрите механизми могат да печелят или губят по някоя секунда на ден. Anche i migliori movimenti possono guadagnare o perdere qualche secondo al giorno. На пръв поглед това изглежда като недостатък. A prima vista sembra un difetto, но аз го виждам по различен начин. Però io lo vedo in modo diverso. И ние хората не сме съвършени. Anche noi, esseri umani, non siamo perfetti. Застаряваме, износваме се и се нуждаем от грижи. Invecchiamo, ci usuriamo e abbiamo bisogno di cure. В известен смисъл и механичният часовник преживява същото. In un certo senso, anche un orologio meccanico vive la stessa esperienza. Може би именно тази несъвършенност
go pravi speciale. Forse è proprio questa imperfezione che lo rende speciale. Обичам наблюдавам секундната стрелка, която се движи плавно. Mi piace osservare la lancetta dei secondi che si muove in modo fluido. Обичам да гледам механизма през прозрачното дъно. Mi piace guardare il movimento attraverso un fondello trasparente. Обичам дори да усещам малката вибрация на китката. Mi piace persino sentire la piccola vibrazione al polso. Понякога правя една шега. A volte faccio una battuta. Много хора с скъп часовник поглеждат телефона, когато искат да знаят часа. Molte persone con un orologio costoso guardano il telefono quando vogliono sapere l'ora. И все пак този часовник продължава да казва нещо. Eppure quel orologio continua a dire qualcosa. Разказва история, racconta una storia, казва нещо за вкусовете, интересите и личността на този, който го носи. Dice qualcosa sui giusti, sugli interessi e sulla personalità di chi lo indossa. Не вярвам, че най-добрият часовник е винаги най-скъпият. Non credo che l'orologio migliore sia sempre quello più costoso. Харесват ми много различни модели. Mi piacciono modelli molto diversi tra loro. Намирам Зенит за красив часовник с неговия механизъм El Primero. Trovo bellissimo lo Zenith con il suo movimento El Primero. Но оценявам и автоматичния часовник като Citizen, ma appreso anche un orologio automatico come Citizen. За мен страстта не зависи от цената. Per me la passione non dipende dal prezzo. Накрая гледам часовниците като на изкуство, инженерство и лични символи. Infine, vedo gli orologi come arte, ingegnere e simboli personali. Някои разказват изключителни истории, alcuni raccontano storie straordinarie. Например, Омега Speedmaster е известен с историята си, свързана с космическите мисии. Per esempio, l'Omega Speedmaster è famoso per la sua storia legata alle missioni spaziali. В заключение, механичният часовник не е необходим предмет. Per concludere, un orologio meccanico non è un oggetto necessario. Въпреки това, той представлява нещо, което смятам за много важно. Човешката способност да създава красиви, сложни и трайни предмети. Tuttavia, rappresenta qualcosa che considero molto importante, la capacità umana di creare oggetti belli, complessi e duraturi. Може би за това продължавам да обичам механичните часовници. Forse è per questo che continuo ad amare gli orologi meccanici.